kuri uyu wa kabiri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko mu rwego rw'ubuzima hakwiye kongererwamo imbaraga cyane cyane mu ikoranabuhanga. Yabigarutseho ubwo yitabiraga mu buryo bw'ikoranabuhanga umuhango wo gutangiza ishuri ry'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS n'ishuri rizwi nka WHO Academy. The COVID pandemic showed us the importance of training Africa's health workforce. New health challenges have continued to arise. Icyorezo cya COVID-19 cyatweretse umumaro wo guhugura abo mu rwego rw'ubuzima. Kuva icyo gihe hakomeje kuvuka ibibazo muri uru rwego. Dukeneye gushyira imbaraga mu ikoranabuhanga na siyanse, tukanashyiraho uburyo bwisumbuyeho bwo kwiga ku bakora mu rwego rw'ubuzima. Mu Rwanda dufite intego ko mu myaka iri imbere abakora mu rwego rw'ubuzima bazaba bikubye kane. Ikigo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kizadufasha kugera kuri iyo ntego kandi turateganya kukibyaza umusaruro. Abaturage bacu bagomba kubona ubuvuzi buhoraho, ubuhendutse kandi bufite ireme. Naho kuri twe bisobanuye imikoranire, aho tuzungukira kubona ubumenyi mu nzego z'ikoranabuhanga mu buzima. This means creating partnerships where we can benefit from knowledge transfer in essential fields like biotechnology.